Da li ste vi u SNSD-u, već pokušao budem potpuno konkretan, da li ste vi u SNSD-u izvukli pouke iz izbornog procesa za lokalne izbore 2020. godine? Mislim tu na rezultate u pojedinim gradovima, opštinama, od Banja Luke do Bjeljine pa nadalje. Pa što se tiče... I kakve bi to bile pouke kako ste ih izvukli? Što se tiče organizacije SNSD-a, ona je postigla najbolje rezultate. Mi smo dobili više 41 odbornika nego što smo ga imali. Imamo 42 načelnika u Republici Srpskoj i sad imamo još 2-3 koja su, da kažem, prišla nama, tipa Krupa na Uni ili negdje još. I na neki način mi imamo skupštinske većine onamo gdje nemamo načelnike, recimo u Bijeljini i u Banja Luci imamo skupštinske većine gdje nemamo gradonačelnika. Znači, mogu da kažem da smo posijani u 85% opština Republike Srpske kao koalicija i da držimo, i da smo i odgovorni. Prihvatamo naravno da smo i odgovorni za rezultate našeg rada. Međutim, u ovim kriznim vremenima od korone koja nas je sve nekako pregazila, od ekonomske situacije globalne, svjetske, od nemira koji se dešava u Ukrajini i na neki način uvijek neko pominje šta će biti, hoće li biti mira. Ovdje će sigurno biti mir, ovdje niko ne maše ratnim zastavama. Ali naravno, sve sa ciljem ne bi li se nama stavila etiketa i da smo mi neki krivci. Znači sve ovo uvažavajući. Ja mislim da imamo veoma uspješne lokalne uprave u cijeloj Republici Srpskoj. Evo recimo imate lokalnu upravu u Bileći, ja ne znam da li imaju i većinu uopšte u opštini, ta je opština sasađena. Znači, niko nije dobio serviranu opštinu i dobio budžete. Kad sam ja došao svojevremeno za gradonačelnika Trebinja 2016. godine, tada sam imao dubiozu od 6.340.000. Ja sam samo uzeo kredit, zatvorio stranicu i krenuli da radimo našu politiku i našu platformu. A recimo u Bileći ljudi se bave sami sobom i prozivaš ovoga i onoga. Znači, nije se pristupilo rješavanju problema. Tako da, ogromna je razlika između kadrova SNSD-a i koalicije u odnosu na ove druge iz opozicije. Da, ali su vaši pojedinačni kadrovi u pojedinim gradovima, pomenuli ste Banja Luku i Bijeljinu, nisu dobili povjerenje građana, a imate skupštinsku većinu, imate u Bijeljinu najveći broj glasova. Da li ste u tom smislu izvukli pouke? Pa desili se neki procesi i desila se promjena. Da li ste razumjeli tu poruku koju ste dobili od građana? Pa razumjeli smo da je, nažalost, neki populizam i negativna prezentacija svih naših poteza nije nam dozvolila da dobijemo mjesta gradonačelnika baš u ta dva grada. Ali recimo, evo imate situaciju u Prijedoru gdje su svi očekivali doće do prevrata, doće do ništa. Govorilo se o to nekom talasu koji je krenuo mjesne zajednice u Banja Luci, katastrofa, bit će krah SNSD-a koalicije. Desilo se naravno u 43 od 57 mjesnih zajednica pobjeda. Znači, ili ne znam, evo u Prnjavoru se vratila većina, u Derventi se ima većina, u Višegradu se ima većina. Znači, vi imate maltene najavu nekih kriznih situacija, vjerujte mi, da ove krizne situacije može samo riješiti ova struktura ljudi. Možda mi imamo i mana i nedostataka i problematičnih karijera i ljudi u svemu tome, ali nema alternative zato što su ovi ljudi bar u problemu i znaju gdje je problem i rješavaju ga. Neko ga rješava sa 20% snage ili rješenja, a neko sa 100%.